الحمد لله. الحمد لله الملك القدوس السلام ذو الجلال والإكرام، اختصنا بسيد الأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المرسل إلى الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أزكى صلاة وأتم تسليم، ورضي الله عن آله الأطهار الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المؤمنون، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مسيبة جلبة تدب بامي يتدى الله سبحانه وتعالى دوانا دين الله محمد صلى الله عليه وسلم haray hande ko juma yiɗuɗen yo juma on wowlu fi hoore muɗum ko honɗum woni juma, sabu nano woni e yarde non se yurnitike piiji ɗiɗi no ton. Imma yimɓe buy yejjitino ko honɗum woni valeur oɗo juma ma hara ɓe anda, ma ɗum enen iwgol men kane aɗen ton aren he'e waylani en juma on goɗɗum ngo goɗɗum e ɗiɗo waɗi. jon non aɗo mi fuɗɗade yewtere nden waɗen mu garana ndaren hakkunde juma tawɗo ma Fuuta Jalo ka ley ngeru ka ley leymu nehu tawi ɗon mawɓe ɓen heblande ɓen ɗon nden fii juma e juma tawɗo ma Makkatal Mukarrama ka hotel ko sowdodirte kon awa dow subaka on si on tigi juuli ko jooɗo ɗon sina ɗum o heɓoyta juma e juma tawɗo ma Belgique ɗo. Bon, imam natini bon hittina en heɓa e bete darde. Ndaren différence entre ɗi jumaji ɗo tati fowle ko juma. Juma on wonɗo Guinée on Fuuta Jalo ko o woni Belgique ɗo, ko o juma wonɗo Belgique ɗo woni Makka. Leyreji ɗin tumɓurdi kamɓe ni ɓe gayni julde Fuuta Jalo. mawɓe Fuuta yata nokku e juma ɗo e ɓe juulude, ɓe mari da e goɗɗo ahadi e juma ɗo e ɓe juulude. Luumo ala e Fuuta Jalo ñande juma la aslan. Juma ko yewtetewo ɓenta si en juuli juma on. Sa fokkiti ka mawɗo Fuuta ko wi'atami en luttataɓe ɓay ko juma ɗe andi haraɓe ka maɓɓe ɓe heblade ko hadisaji wonɗi arde ɗo ɗin joni yetto en kon. Laaɓugol laɓɓintino ɗaɓɓa parfum ɓurɗo e moƴƴude, coñci ɓurɗe e moƴƴude, juula e nelaɗo heblo habbo. ɗum ɗo woni juma on Fuuta. Ndaara paaniwal defa fii iwayɓe ɓen ka fulaso ƴawa pelloy koye ara ka miside ko honɗum ɓe gaste maranede ko yarete e ko ñaame. Naam, juma fof no andi ñaamay ko imma a ɗowti imam on yara e ngol kuruwol ɗon ma ka yeesoɓe saffol yeeso ngol ka juulirde hara no woodi ka defa a ñamoyeto. Kono ko ɗum ɗo woni juma on Fuuta Jalo. Makkatal Mukarram juma on buya mon ɗo yahi Makka walillahi alhamdu hiɗon andi. A faala juulgol ka nder juulirde si subaka on salminama tawi moɗon dey won ɗon vraiment ɗum ko ɓittende aden no mari ɓuuri ɗo ko ma yalta ka yaha ka hurgo salligitoyo a perdi daññande juulgol nder to. Sa yalti tun 9h50 tawima ka yaasi a natitata 9h30 hiɗa wawa natitugol 50 ka yoni wo 10h laawi ɗin kadi fof baram ka damal hotel ma juulta. ɗum ko yimɓe amuɓe ɓen feneyan ka damal hotel juulta. Amma Belgique ko ndaarugol ha adda imamu on ƴawi ndaara kadi ka ɓurete raɓɓinɗine dewo bon ɗo ni hara ɓe ƴewde mahin wa en tawa ɓe ka turagol machallah. jon non geren anden ko honɗum woni valeur o juma ɗo, geren anden ko honɗum woni ngal ñallal juma. Juma taw toujours
ɗo en fuɗɗagol yewtere nde mi andina on juma e hadis mo imam hakim filli ɓe maaki wo juma aroyey e ñalaɗe ɗen fof kanje kadi ɗe immintinte wano enen immintinirta ɗen non ñande darngal si ñalaɗen immintinama ha gasi juma ka dari ɗon kañum wo haray hino jalbi hino makiya hino abiyawa jombajjo ko homɓe arata takko ɗon andi si innama ɗo jombajjo darnamaɗa ɗon andi gore jomba hay no waɗi teni spécial hiɓe labina ɓuri luttuɓe ɓe awa juma ko non wawete alqiyama no jalbi kañum yeeso ɗiya ñalɗi fof yimɓe juulayɓe juma ɓen a leer arayɓe ɓen ka saa arano ɓe ara ɓe hundita juma on ɗon hara juma on hino urude parfait mum on takko ɗon fof ɓuri misk juma on hino rawni juulayɓe ɓen hiɓe rawni ɓuri o neige ko ni windori ka hadis ɓuri neige abiyadu mina thuluj hatta inan arabo on ko fi waktu on hino rawni ɓuri ko wiyete neige ko renɗen ka yasɗo kon ɗe andi pelet ndi leydi no ɓawli ka kono nde neige wingi huuɓi tunom sikki fo ɗaɗɗe wonti dane peng donc koko rawnɗo peng hara hiɓe juuwa kaɓe rewata ton ko kafura woni urude juma wi'a ko enen ɗo wonno huwondirde ka aduna ko enen ɗo kadi yatta aljanna hande kadi ɓe aratano ɓen e letaynoɓen ko ɓen ɗon tu won tawatake ka staff ɓen ɗon tawatake ka kurowa ɓen ɗon tawatake luttuɓen fof yaha naate aljanna yo Allah hokku en jomirawo subhanahu wa taala o wi ka qur'an nanen fota o darta o cortewol o innitirgol juma kono non ɗon holliri ko mawnugol juma on suratu tenen ala talata ala alarba ala alkamisa ala ko suratul jum'ati woodi suratul jum'a jomirawo daali kono yo gomɗinɓe iza nudiya lissolati min yawmil jum'a si noddama fi juulugol ngol ñande juma fasaw yahe nanoɓe arabu ɓen no andi ko wiyete sa'a o yehi dhahaba ko o yehi akhi raha ko o yehi gada ko o yehi on faami ɗiɗo fof ko yahugol kono si innama fasaw ko hita goto tulto har kat ɗo yaawi seede mum ndaare moƴƴa hakkunde safa e marwa na azahabu bayna safa wal marwa wiyete ko a sa'ayu fi honɗum puisque no ton période ka dogete hakkunde ampule vert ji ɗin ɗiɗi ɗon ko ya dogu ko ɗum si wi'a ko sa'a a sa'ayu bayna safa wal marwa on sa'a ɗon fi ko ya hittin ko on jomirawo utilise ka aya ɗo wi fasaw yahe ila dhicrillah janto ɗon inde Allah nde wonno Allah no andi ko yiɗɗe mbuuɗi kon himo andi ko ɗum ɓuri wembude jama on fof e affaire commerce o wi wa dharul bay accite ngeygu fasaw yahe ila dhicrillah jantagol inde Allah wa dharul bay accite ngeygu wa dharul bay taximan ferme compteur on daruɗa wa dharul bay yeeyowo ferme place on wa dharul bay jong usine ferme ko foppo wiya ɗo yo ferme hay goto accaka wallahi jomirawo wi dhalikum khairul lakum on fermugol yahaka juma ko ɗum woni ko moƴƴani on in kuntum ta'lamun kono noon ko siɗon andi siɗon anduno bonheur mo ɗaɓɓoton on kaka fermugol yahaka juma woni ko ɗum waɗayno ɗon on faami joni noon haray hande ko juma ñalɗi ɗin fap ko ngal ɗo ɓuri moƴƴude e yiya ɗum joni e hadis ñalɗi ɗin fof ngal ñallal ɗo kadi Allah nde o tagi ñalɗi ɗin o suɓi ngal spécial nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki nanen fota inna min afdali ayyamikum inna ko tabintingol harfu tawkidin wa nasb ko pellet sikkitegol ala ɓawa ton min afdali ayyamikum ko ɓuri mawnude e ñalɗi mon ɗin yawmal jum'a ko ñalande juma nelaɗo sallah sallam ɓe maki ɗum noon haray juule an e juma fa inna salatakum ma'rudatun alayya ɗuɗɗine juulugol an e juma ko juuluɗon ko mi yiyay mi anda ko hombo juuli wulure ko hombo juuli sappo ko hombo juuli tati ko hombo ni juulali fop mi yiyay ɗum ɗo ko juma haray nanen ɗo hadis wallahi min hadisaji berɗi mi yi ɗin taw ɗi ɗuuɗa kono berko mi yi kon e fadailul a'mal gollugol yoɓe
sina hara ko heɓuɗo laylatul qadr ko on ɗon pet mi yima baraji mum eɓɓidirte e yahuɗo juma law on ɗon pet heɓuɗo laylatul qadr ko lutti kon mi alta ho puisque mi calculi ɗo o hadis ɗo si tawi a wawi tawede e ɓeɗo jumare wotere nde heɓuɗa ono fota e sa rewi Allah 500 ans duuɓi temeɗɗe joyi nanen hadis on nela sallah sallam ɓe maki man irtasala yawma aljum'a wa ghassal on lootiɗo looti hoore mum nden o looti ha o laaɓi nanen fota wa bakara wabtakar o dawi bimbi subaka ka duwa dawede ɗon ka leere arano on nani wa masha walam yarkab o yehi o waɗɗaki o seppu ko nedere mi hoɗi naam seppu a anda joni ko no seppanta ko foore mi iwata naam seppu fokkitu bimbe e wittar ko neder honno overembek seppu ar seppu accu o ton fi honɗum par ce que no gasara ronkaka gara bara banɗo no gasara tawa koya garu handicapé lorra ɗum fo nelaɗo maki sallah sallam wa masha walam yarkab o seppi o waɗɗaki o lootike o ari o hittini o seppu kadi wa jalasa o jooɗi wa ansata o deƴƴani hutuba on nanen fota kana lahu bi kulli khutwatin o himo mari baraji embere kala teppere nde o tippi e nder ko arata kon amalu sanati golle berko o rewi Allah hitande ajuru siyamiha wa qiyamiha nanen fota teppere nde o teppi o Allah windanaymo ko rewi Allah ennan ko juuli e ko hoori est ce que ɗen famde teppere nde on tigi tippi o tawɗo ɗo lootike ha laaɓi o dawi o seppu so o hewti o jooɗike o heɗo hutuba on Allah windanaymo bi o fokkiti ka makko teppere ko rewi Allah enna na kadi rewgol Allah tun ko wondude e rewgol Allah hara ko qiyamul layli jamma on ñalorma on himo hoori ɗum ɗo windande yettelan e hadisa jangat ɗi fof kombo mari baraji sifawɗo min mi calculi joni misal hoɗuɗo a 1 kilo ko wiɗen ɗo harayno fota e duuɓi temeɗɗe joyi sa palike hiɗen andi 1 kilo ko 1000 métre si on tigi palike siko palotoɗo moƴƴa no wawi wonde 1 métre kono yaadu normal chaque 1 métre ko 2 pas yahata sen jetti ɗum ko 2000 pas hawrata fi yahuɗo hoɗɗo 1 kilo on ɗum hara ko hoɗɓe takkoɗo ɓen si an hoɗɗo takkoɗo a 1 kilo on a ari law a jooɗike a heɗitike hutuba on hiɗa ɓorni ha moƴƴi urni ndaari coñci ma ɓurɗi moƴƴude andu ka joɗɗa ɗon Allah windanima teppere nde arɗa kala baraji ko rewɗa Allah hitande hara kadi koko jaɓa sen calculi ɗum ko duuɓi temeɗɗe joyi e ko fayi hawrata 500 ans ala ka baraji heɓoto hewti ɗum kono ko siɗa andi ɗum a mawnini sentiment o woni e ma na accugol ha 11 wi ano arde ɗo dey na accugol ha 11 hadis ɗimmon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki wondema idha kana yawmul juma nanen fota si woni ñalande juma qa'adatil malaika ɓen jooɗoto ala abwabil masjid ka dambugal juulirde ɗo ka tawa ton alaji sulaiman lato no jooɗi ɗo ande malaika hino hunditi ɗon hiɓe jooɗude makko ko on na golle goote kanko ko wiyata yimɓe ɓen naate wonire ɗo malaika no windude ko alaji alfaadi arde 1 ko alaji lamin hikki ɗon 2 ko alaji sansi hikki ɗon 3 ni ɓe numéro taket ɓe numéro ta ɓe winda mo kala ha ɓe winda ko hombo sakkiti arde nanen fota musidɓe julɓe teddu adiɗo arde on a sa'atul ula oɗo himo fota e hirsuɗo ngeloba defi waɗi sadaka ñande juma hikkuɗo ɗon on himo fota e hirsuɗo ngaari nagge defi waɗi sadaka hikkuɗo ɗon on himo fota e waɗɗo baali hikkuɗo ɗon on himo fota e waɗɗo gertogal hikkuɗo ɗon on himo fota e waɗɗo wofonde jon noon sa heɓi koɗo tawi an ko boofo marantamo mi sikki tun haray ɗon marsi ka ko anduɗen enen o minimum sa heɓi koɗo tedduɗo ko wiyata mi hirsannomo ma hay sa hirsali ɓanna wiya bon haray min heɓani on ɗo nema seeɗa haray ndi ngaari baali ɗo ko waɗon maafe ko ɗum fuuta andira ko ɗum won teddungal koɗo
ngari baali ma ngari mbewa ma ngari nagge wi'a hara hino ko maafe hoɓɓe ɓenni joni noon an yahuɗo juma on law hino wawi was ko ngeloba ɓannuɗa hikkuɗo ɗon on hino wawi was tawi ko nagge hikkuɗo ɗon on hino wawi was tawi ko mbewa ma baali hikkuɗo ɗon on no wawi wasi ko colum yahi ha wontoye boofo hattali ɗon malaika ɓen si woni leere jooɓo on imamu naati ɓe ferma feyri ndi si ɓe fermi kala naatuɓe tawi imamu naati ɓe alaka liste ɓen ɗo windatake fe wallahi ko ni ardik hadis naatuɓe ɓen tawi imamu naati an inde ma alaka windede goy few a faami inde ma windatake honɗum ɓe fermanta yajlisuna wa yastami'una ila dhikr malaika ɓen ɓe yaha ɓe jooɗo ɓe heɗo hutuba on kamɓe kadi ɓe heɗoto ɓe inni wo fi honno wo piskende ñande juma baraji wonɗi ɗin ka leydi e teddungal wongal gangal no ɓuri ko woni kon kado ko ɗum waɗi malaika ɓen ɓe yiɗi tawede kamɓe kadi e windeteɓe wonde ɓe tawama juma on ɓe ara ɓe jooɗo ɓe heɗo hutuba on suɓe julɓe tedduɓe anden valeur ngal ñallal ɗoɗe nam malaika ɓen ara on say jooɗo heɗito hutuba on tumanti kala tawnoɓe inde mum ala ton haray tigi on ka noddinawo hande kadi ɓeɗo ɓe taggi ɓe arɓe jooɗi tawnoɓe inde mum ala ton ɓen non haray ko ɗon machallah ɓe perdali ɓe heeɓi baraji normal comme fana kono ɓe luppi hunde molnade o gelki o hadis ɗo ko imam ahmad woni ko fillimo haray anden buy surtout yeeyayɓe ɓen e juma an a juuloyay kono ene ɗaɓɓu goɗɗo ko acca ka place fiyata ferme wallahi nanen fota imamu malik e imamu hanafi e imamu dawuda zahiri ɓeɗo ɓe wi kala yeeyuɗo ɓaawo noddinandu ndun noddinama imamu ƴawi ka gangunal ngeygu ngun hingu harmi ko yo ngu firte hara ngeygu ngun ngu dagaki no hewtintine ɗon kala ko wawɗa wadde e golle ɗaɓɓere mbuuɗi fewndo ɗon ko taxi doginta nam no harmi ko a yeeyu nam no harmi kala wimi ngal fallirɗa fewndo ka imamu noddini ɗon a nawna a hela a huɓa accuɗa ɗon ɗum ɗon fiitungamelo yawɗa jokkuɗa golle ma ɗen wallahi andu ko harmi ɗaɓɓuɗa ko haadi selluɗo ko jomirawo du haɗi wa dharul bay dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun akkite ngeygu on aya ko jippi hari nelaɗo no hutubude marchandise no manki madina dihiyatal kalbi ɓa o hewtidi e marchandise o leere juma tabaloy no wodi no tappete koye andina jama on juma on hewti no ɓe tappirno tabaloy koye tigi on jama on fof giddi acciti ɗon ko 12 personnes luttunono nelaɗo maki sinano saabu o 12 personnes ɗo allah halkeno yahuɓe ɓe fap en andi jaka buy emen kadi no daɗira saabu woɓɓe goo faami buy no daɗira saabu woɓɓe ko on 12 personnes ɗon luttuno ɓen ɗon fi maɓɓe sifa jangete ila yawmil qiyam wa idha ra'aw tijaratan aw lahwa ninfaddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma inda allahi khayrun min allahi wa min at-tijara wallahu khayru raziqin si ɓe nani hito tabaloy koye ɓe andi marchandise ari ko ayo nelaɗo ɓe acca hiɗa hutubude ɓe doga ɓe yaha yeetoɓe qul ma inda allah yeetoɓe ko woni konka allah baraji wonɗi ɗin ka allah ɓa on ma yeyyoɓe ɗon khayrun ko ɗum ɓuri moƴƴude min allahi wa tijara idi on jimbe hoy maɗum julaku wallahu khayru raziqin ko allah woni arsikayɗo musidɓe julɓe tedduɓe yeeyugol ɗaɓɓugol jawdi e juma fewde ka juma on julteɗon ko hasara ko perdi par ce que hay sa heeɓi jawdi tawi janggo ko ndi woni saabu nguli kama ɓuttata rewɓe ɓoyli ɗum e ɓiɓɓe ko nanata haray nafa ko heɓɗa jawdi ndi nafa ko ma wattane yila hulen jomirawo subhanahu wa ta'ala anden ko heɓuɗen kon fof ko ɗo wonɗen e accude awa ka daragol ɗo en aray joni e fiiɓe yata juma ɓen usamatu bun zaid o filli o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema man taraka salathu jum'atin accuɗo jumaje tati min gayri udhurin hara o mara ganto o nawna hay hunde ko ngameɗo tun kutiba min al munafiqin on windama nafiq jumaje tati
a nawna a hela a huɓa a mara probléme saloɗa tu yaade bimbina ñande sa fotte goɗɗo wima ya munafiq ɗa faala a noot par ce que anda a windama ka nafiq a windama hikki ɗon hadis goo kadi kanelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kadi wondema kala e accuɗo jumaje tati taba allahu ala qalbihi allah udda e ɓernde makko nden hara o famata waju hande kadi yiɗa bayana yiɗa kala ka qur'ana wolte sa yurnike goye hoore ma a tawi an kala ka fi allah wolte a yiɗa haray hulu wallahi haray hulu ya akhi hadis go kadi nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ɗon ɓe kambu ɓe maaki la yantahiyanna aqwamun an wadihimul jum'at aw la yahtamanna allahu ala qulubihim summa la yakununna min alghafilin yimɓe goono ton ɓe sappaki ɓe maaki yimɓe tulta ɓe salo accugol argol juma ɓen ɗo yo ɓe accu ɓe arata juma ɓen si ɓe accali allah udda e ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓe wona jeyaɓe e weltindiɓe ta ko weltindare nde iwata ɓe maaki haray yahugol juma on ko wajibun ala kulli muhtalimin no waɗɗi kala helli faaɗo ɗum noon haray musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila anden valeur o juma ɗo hulen jomirawo subhanahu wa ta'ala yo allah subhanahu wa ta'ala okku en anditugol o juma no tawrunoɗen mawɓe men no gerda noon eno ɗi hadisaji wiiri noon tabiten e mum ɓuri ɗum ɗon aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazima li wa lakum wa li sa'iri almuslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فإن للجمعة آداب يجب على المسلم أن يتأدب بها ومنها كما قلنا الاغتسال والتطيب التبكير في الذهاب إلى الصلاة صلاة ركعتين عند دخول المسجد الإنصات للخطبة وعدم اللغو الإكثار من الذكر والدعاء والصلاة على رسول الله ثم قراءة سورة الكهف وكذلك هناك أيضا مهزورات ومنها عدم صلاة الصبح يوم الجمعة ترك الاغتسال والتطيب التأخر في الحضور إلى الصلاة البيع والشراء بعد أذان الجمعة تخطي رقاب الناس وإيذاء الجالسين وعدم الإنصات للخطبة إفراد يوم الجمعة بصيام التطوع سيبا جلبة تدب هراي كدار نقول الله خطبان نانين بيجي سيداني امو بندير دي جمعة mi andintina no woodi karamukoɓe bus walli fiɓe defte spécial fi mawnugol oɗo juma wallahi no jeeya mum imamu suyuti en ala de limude defte buyno walli fa har ko uniquement fi juma nde wolta donc haray juma on goo on anden ko min afdalil ayyam ko ñallal ɓurgal moƴƴude nela on alayhi salatu wassalam ɓe maaki hayru yawmin tala'at fihi alayhi sams ñallal ɓurgal moƴƴude ngal nangue fuɗe hoore mum ɓe maaki ko yawmul juma fihi khuliga adam annabi adama ko e juma woni ko o taga wa fihi qubid ko e juma woni ko o feƴƴini wa fihi nafha ko e juma dargal ngal daroto wa fihi saaga ko e juma woni ko jama on fo yanata fi mayugol ngol wa fihi taqumu saa ko e juma dargal ngal daroto bon haray e koye juma kadi woni ko annabi adama naadano ko aljanna koye juma kadi woni ko o yaltina koye juma kadi woni ko allah jaɓannomo tububuya ɗum ɗo fof koye juma wanno haray juma ko ñalande iidi wonande julɓe ɓen haray al imam ibnul qayyim ɓe maaki wondema ñalande juma ko ñalande dewal juma no waadi e ñalɗi luttuɗiɗi wano suumaye waadi e lebbi luttuɗiɗin noon haray juma ko ñalande sadaka julɗo moko bawata jumare feƴƴu hara heɓal ko fanɗi o ko ittuɗa sadaka on on faami fihi sa'atun tustajabu fiha du'a e nder juma on leere no ton mo du'a jaboto on faami wali sadakati fihi maziya ittugol sadaka e juma no mari référence ɓuri ittugol sadaka e ñalɗi luttuɗi ɗin on faami hakada o wi mo maayi e ñalande juma ma jemma juma tindini haray himo mari timmode moƴƴere ko ɓuri e heewde kon
haray mo maayi ñalorma juma ma jemma juma Allah danda e mo lette kabre. Donc haray ɗum ɗo fof ko hadisaji ari min mi reesi mu tun ɗum ɗo fof ko hadisaji selluɗi wonɗi ka Bukhari e ka Muslim. haray noon neediji noon ɗi hanɗen ɗin comportaragol ñande juma ko honne honno goo on ko ya looto ɗiɗi on ndaara parfum ɓurɗo e moƴƴude fi kala woɓɓe ko ɗum huɗorde parfum en déodorant woɓɓe mbuɗi mu yata e ɗum fewgoy nelaɗo maaki ande onon ɓe jogiiɓe bargol soit fimer ma ñamoɓe laayi ma basalle urnotako ɓe maaki malaikaɓe araɓe heɗagol hutuba on hiɓe lorrora a lorririɓe wano ibnu adama lorrota noon bargol luuɓugol ya ahi laaɓo looto ha moƴƴa ƴetta coñci fuɗɗori nder ndeji ɗin sansa fof ƴetta coñci laaɓuɗi poyi fi juma o urnoɗa yaha bimbi premier heure no nangen fuɗiri ɓe wi ko ɗon leer juma on yahete fuɗɗete yahede on faami. Donc juula darɗi ɗi sa naati ka juulirde deƴƴana hutuba on ɗuɗɗina jantagol inde Allah e janngugol Qur'an juula e nelaɗon alayhi salatu wassalamu buy sabu hadisaji buy arɗe e mum janga suratul kaf ɗum ɗo ko résumé neediji duwaɗi waɗede e juma. Donc piiji haɗaɗi ɗin e juma no jeeya e muɗum ronkugol juulugol subaka e juma bimbi ko dangereux par ce que no mari baraji molanaɗi kono kadi no hulɓini ronkugol juulugol ka juulirde fandi ɗen on faami aljamaa accugol yawgol ngol mana yawgol tun juma on hara lootaki waɗitaki parfum ko hunde haɗande leetugol acca haala dernier minute si ara ko hunde haɗande ko teddugal leetoɓe ɓe boy noon no gasa e nana woɓɓe na ha imamu o leeti imamu no ɗaɓɓira yo leetu yo accu dernier minute so ara ko fi honɗum ko fi permettugol yimɓe ɓe yoɓe naatu wata malaika tagguɗe rongol hara inde maɓɓe wonta ton ko ɗum ɗo ko ɗum woni hikma o par ce que une fois imam naati ko hikkata noon ko noddingol si noddinama tun malaika ɓen taggi feeri ndin ɓe arde jewɗo heɗo hutuba on faami. Donc haray yeeyugol ngol e soodugol ngol ɓaawo noddinama juma hino haɗa yaaɓugol yimɓe ɓen harayɗa andi ko a mawɗo moko ba teddinteɗo jottoɗo saffol yeeso habboɗa ha dernier minute ara a hewta e tulle ɓen alaji en wona yeeso ustas en feƴƴe anduɗo no mari on titre ar law yaaɓugol dow yimɓe ɓen ɓe pottine anduɗum ɗon kadi ko bakka to hino haɗa e lorrugol jooɗiɓe sowdodirgol e mo jooɗodi on nelaɗo maaki sa wi goɗɗo yo deƴƴu e juma a wowli kala le wolɗo o mara baraji juma o sakkitorun ɗum wiwgol ɓay juma no mari valeur awa mi hoora e juma tun ɗum kadi hino haɗa subhanallah ndaare ɗi baraji ko woni e juma fof l'islam o wi juma tun horatake o yi andi technique l'islam on ko Allah subhanahu wa ta'ala tun andi fimum eno o warri. Donc sina ɗum e wiyano ko horugol juma ɓuri moƴƴude ɓahinde mari baraji ɓuri fof kono ɓenni no juma tun horetake o haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓay ko khutba ni en dartoɗo wattane yila fota haray mi darora ka iwurnoɗen ton mijitoɗen fota juma on Fuuta e juma on Makka e Madina e juma no wonɗen julde noon Europe ɗoɗe haray wattane yila toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindin en e sawaba mi sikki tum ɓaawo ɗimakuji ɗo haray buy wattana yila andon juma on ko farde ko hunde waɗɗinde e neɗɗo sina hara o nawnu ma o voyage ma o mar en tout cas nganto tawaygo hino timmi fi muɗum ko wona ɗum ɗo kon hay goto pardonaka hay e goto fop koyo yahu juula haray hiɗe yamodira ɗum bal hina yahugol ngol tun ko yahugol law fiya heɓu baraji wi'aɗi ɗin haray hiɗen daroɗo inchallah haray noɓe holliri noon ɗo fi jami on ko en hittin fi ɗum ɗon kadi ko baraji mawɗi woni e muɗum sa nani taw en woli ɗo fi juma on no hitte en heɓu ka juulen hiiro a weeru donc haray si ɗum feƴƴi hiɗen mari ga makko baɓe tedduɓe boy hino ga haray no jeeya muɗum monsieur Bawuri ɓe hewti ga salmingol en inchallah sen gayni ɗo e hirda e maɓɓe o kazalika oustaz Hanafi ene heɓana bobo ɓe torani bobo on du'a haray kadi iɗon andi ɗe balɗo en hirdirno fatunde suka mo wondunoɗen ɗo suka makko bajo inchallah haray ɗum kadi avance o juulama belgo haray kadi musidɓe men ɗiɗo kadi ni fureji mum no waali alman donc oya ko mo linsan oya ko mo dalaba simfayali haray en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yurmeɓe yaafo enen ɗo fof kala marɗo fatunde yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo yarlo fatiɗo makkon yo Allah subhanahu wa ta'ala huuro en ko yiɗo yarli yo newnan en wonugol juuloɓe juma
yo newnan e wonugol ɓe juma seeditanoyto ha tawde ɗen eɓe juma naati doyta e mum ka aljanna. Allahumma la tufarik hada aljamu almubarak illa bidhanbin maghfur wa amalin wa sa'in mutaqabbalin mabrur wa tijaratan lan tabura innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha wa inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.